angka tomatoa matanre onron na rifallawangan na padat tarufatau na de na jampangi wijawijana matu na iriolo na pengalataan asibalikan na nareko angka tau namo mariawa onron na rifallawangan na padat tarufatau nareko na patujulalangi wijana rilalan na de cengi tatta imatan re onron nari sesena ngalatala kira 10 meter cawek na si bawa onron ajen ne kena angka tau ni takor tatong sidapena bempai taselak Abu bin Hashim maka de Abu bin Hashim man antah ko basaugi tai diogi maka de ni gatu mappa katau ki ni gatu maje nang kata te dua tate tal luang katau sidapena ajen ne kakwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Alena Peta Desa beserta dengan jajarannya yang sempat hadir, yang kami hormati para pegawai SARA yang sempat hadir, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir, ibu-ibu dari kelompok BKMT yang sempat hadir, adik-adik saya dari Universitas Alauddin Makassar yang sempat hadir, selamat mengabdi di Kabupaten Sidrap, serta sininna jamaah yang insya Allah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah asyukuru kama jalla resese arajanna fungalla ta'ala nasabah nafakke totorita rilalenna iyewe watwewe untuk madapu-dapunga rilalenna iyewe masih kita sekira-kira akanta memperingati Isra dan Mi'raj merajatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu mancajiwi onrong silaturahmi lauri pada idik mana
masumpul lolo masih kampung nama muari ada puda pungata rilalenna iyewe onrongi nafada puda pungatoki pengala ta'ala mati rilalenna suruga famasena ri asori monrina Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati oleh Allah, Isra na niya merajae dua telu baraka na tampuk rilalenna dan dia mencaji ak gurung masa riseseta maka dayero riasangi Isra na niya mi'raj siddi kajajiab batu alori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkai mencaji ak guru maraja lori di umat nasabak degaga nabi riolona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegau iriasan Isra dan Mi'raj angkamo nabi pura pegau iriasan Isra panglutta Nabi Musa, panglutta Nabi Harun, panglutta Nabi Ayub, pura mona pegau Isra tapi dek nau lai riasangi Mi'raj. Angkato Nabi na pegau riasangi Mi'raj tapi dek na fafole riasangi Isra. Ya nari itu panglutta Nabi Isa alaihi salam. Nah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nola mana ya dua, nola riasangi Isra, nola riasangi Mi'raj. Makanya suku apa gurungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yena roidi tau matapa sebagai syiar akaceran lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipapole ni peringatan nariasangi Isra dan Mi'raj nasabak melo ki mala akaceran dan ya gurung sebagai syiar rilalanna agama sallatna yero Nabi ta tempo naro napa pole riasangi Isra dan Mi'raj angkani malaikat Jibril jampui di Masjidil Haram furai jampu ifajokani sampai di Madinah furai laturi Madinah rifajok kasih di sampai di bukit tu di Sina Burasiro ripajok kasih sampai di Bethlehem Burarekero ipajok kasih sampai di Masjidil Aqsa apalah tu di Masjidil Aqsa temponan latu di Masjidil Aqsa yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isuri mancaji imam temponan latu di Masjidil Aqsa yero Nabi ta isuri mancaji imam niga ma'munna yero ma'munna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwat cero tahu mati mana ni ma'munna niga yero mapamula panglutta Nabi Adam sampai Nabi Isa siddi bawat tau tuo makmunna ya nari tu panglutta Nabi Isa. Coba kere seandainya ini lokewe tangga bening maka daki meloka masem paja tahajud kira-kira tatek dua melona subuh loni ke latuki kwewe tempo talatu kwewe salini takabir ini Allahu Akbar ternyata yero makmuta 25 24 makmuta tahu mati mana si di bawah tutu
Makro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempona mancajima. Aga pelajaran masa riseseta, maka dayero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempona mancaji iman. Yero makmunna mapamula Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa puramanan nafafoler riasannya sampajang. Degaga Nabi de nafatatong riasannya sampajang, semuanya melaksanakan sholat. Aga pengajaran lori pada idi mana tomato malabiku, maka dana rekomelo ki malebbi pada nabi-nabi patatongi sampajang. Patatongi sampajang. Iro nabi-nabi kuramana na patato sampajang. Malelei ngami sampajanna de nafada sampajan taidi. Iro idi kalima ki sesosiwan ni masampajang. Sampajanna Nabi Sulaiman. Iro sampajanna Nabi Sulaiman pa dena assasu masampajang. Sampajangnya sewe desina sampajang kewajiban baja nulian kamakada toro sampajana tatumi bawa mater nulian kamakada we nyama pasandenya ya ciri di mana sosok ya nulian kamakada we enaria waceri benengi melaki gamaceri robu. Tapi yero sampajana Nabi Sulaiman, yero Nabi Sulaiman kuma sampajangi kota kabber ikwelei iye panalatu sampajana melopi mangaribi. Pasas sama sampajang. Masa mawata tu pale ena salli kwelei iye pana beresallam melopi mangaribi. Ya narana sabari pangluta Nabi Sulaiman matangangi masampajan namate dega gamisanya makada mate ni pale magai iro Nabi Sulaiman nareku masampajan ni angkat tongkakna nakatani sehingga tolitato mataru tempona tolitato mataru mate ni ropale jasa mofi ko anak guruna masampajan. Maga mani nari samate onro kosanna pengalla ta'ala nasaba yero sininna olokolo na farintamana pangluta Nabi Sulaiman yero anewe nita ni Makkah dan Nabi Sulaiman mate na de padis sangiru patawe yero anewe no bimanang yang gotana ini napa nanre yero tongkakna Nabi Sulaiman polo maniero tongkae nai napa buan Nabi Sulaiman nai napa iri takwa anak guru nama kada mati palik Nabi Sulaiman nasaba abiasangan nak masampajangi ena taka bere nakwelei melo fi mangaribi nak bere selang ya. Apa syukur kata di umat Nabi tak detonak koro sampajata bisa 5 menit 10 menit komentetai sini tomato malabiko sila surah malabiko ke hadir nasaba iro sampajangi napeka umanan ni sininna nabi-nabi angkeri yolona nabita yeto nar napasan nabita muru auladakum bis salah idi tomato ai mula-mula ipak guru ng iwijat tadi lain sangadina sampajangi siaga umurun na wijat ni ipak guru ng sampajang bisaba sinin pitu tommi umurun na wijat ta pak guru ng ni mas sampajang magay nasaba iro melo iboko ng iwijat nasaba wijat abanay poleri pengala ta'ala upanna angka tomato adena jampangi wijanna ria sori monrina fngalata la dampa kipagu idi tu faressa nari kongka tomato adena jampangi wijanna sampajanna
tomatoai faris saria sori mondrina ngala ta'ala yena ropasanna nabitta bisaba isinin nareko ganna i umuruna wijay pitut taun pagurungan i masampajang nasaba yero melo ibokongan i nareko makanja ibokonna nanai sampajanna baja singa die nama tandre pangkana pasti malampu itu wijay mage nasaba pura ibokonga sampajang nareko baja singa die yero wijat tapura ibokonga sampajang nangka jama-jamang ifawarakangan ni pasti makanja ijama-jamanna nasaba angka sempanjang ibokongeng kotomatuanna asibalikanna nareko angka anak-anak dene warakanya sampajar di tomatuanna dampa-dampaki weddingi mancaji abala mas riwija-wijata dan nyalisui lori tomatoai nareko angka tomatoa matandre onron nari fallawangan na padatta rufatau nade na jampangi wija-wijana matunai riolona pengalataan asibalikanna nareko angka tau namo mariawa onron nari fallawangan na padatta rufatau nareko na patuju lalangi wijan nari lalan na decengi tatta imatandre onron nari sesena ngalatal makanya pasakia yero mula-mula tajampangi wijata ya nari tu sampajan tapi madarila ada si selebu apalagi macawi ramalan yero biasanna ko ramalangi moto ni manre subu natandu wijana wijah otoni nak motoni meloni mandre subuh motoni wijana pura ni mandre subuh cakarudu ni wijana soro ni matindro melotama sampajang subuh maka de bapakna tandu ni anak temana telo mak bere jamaah subuh aga nafau nasengaja na tatandui pakna cakarudui pura moto mas sampaja pura moto mandre subuh jajian resubunna dena patatong sampaja subunna jadi aja to heran narikongka tahu batuoi mati dewasa mati ko puasa nanggak biasa mi tapi dena sampaja aja to heran narikongka pa puasa dena sampaja aja to heran narikongka tahu mabassa masjidaka dena sampaja aja to heran angka tahu maluli sumenre tanah marajai lau umrah naik kiadena sampaja magai yeron nangi pak gurungi kotomatuanna tania sampajangi suruh mima puasa asidak kokona dena pak guri mas sampajang padahal mula-mula isuraki kona bitta bisa isinin pitu taungi umuruna wijata sampajangi tapak gurungi pura nangi nabita mas sampajan di Masjidil Aqsa. Kenapa di Masjidil Aqsa? Nasaba yero Masjidil Aqsa yena ro masigi riwatero nomor 2 matandre barakana sampai dengan hari ini sabastuhanna yaitu masih ye panomana baraka termasuk ye masih kita makanya ko leyunda kilo masih ye pada loki masih ye kenapa karena di situ ada berkah magi masih ye nariasa mak baraka pak bu nasaba yero masih semua masjid yang ada di atas muka bumi ini engkamaneng bekas air mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ya masih kita agayasa bekas air mandi Rasulullah yero nabi ta tempo na malaikat dapura pole rita na Makkah lori Madinah tempo na malaikat dapura lo rita na Madinah lattu irita na Madinah yero nabita mibui siddi sumur angkabunna nabita nibu disebut dengan sumur gas iyewe sumur gas kira-kira 5 kilo poleri Masjidin Nabawi kede nabita nafudangi sahabat
baja singalie umate yero wai bukuro tadionga ka yero wai bukuro tadionga nga ifoncoki bicarai tempo namate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yero sahabat eloni kasih laling yero wai bunaro subur gars ilalin ni lo bolana Nabi tak sekira-kira ganna ni ifake mak dio to mate ifon coki bicara le dio ni nabita yere tempone idio nabita dena fada idi rupa tau biasa ko idio ki jadi aja tak kira-kira maka da pada kiro si bawa nabita de na pada yere di ko idio to mate tapak bu lo tege waina lo yawe atau lo yasi lo yawe di nun le lari ki kon kama dio tomate tak lo yasi waina maka da aga na je kajajian ko tak lo yasi waina pak dio tomate ta tapi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena berlaku rasanya hukum gravitasi bumi tempona idio Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat le tolloi Nabi ta dalam sumur gas tadi le tolloi Nabi ta yerowai takkan neko olina Nabi ta yerowai takkan neko olina Nabi ta dena lo yawa bu dena fanda idi ko tolloi to mateta dena lo yawa wai diona ro Nabi ta yero wai diona nabita lo yasi ini memperlihatkan kemuliaan Rasulullah tempona lo yasi poncoki bicara ilamma ni nabita pura ilamma nabita monres cari ari as-sona terjadi hujan ini seluruh dunia dimulai dengan gerimis iena garimis natoro ni malaikat yang mengatur hujan natoro ni tigi mon romele fatappa na yero wai mula-mulange meloi fatappa ya nari tuwai diona nange nabi talo yase ya yero jolo wai diona nabi talo yase meloi fatappa akhirnya natoro ni tungkat aside kampung angka manang ifatapan termasuk kampota nafat apa nih kok kampota kok kandiawan maka itu fanritata tigi angkatana nonre tappa yero wei bosiero nange wei garimise polewe wei diona nabitang disitulah dibangun masjid atau musalla dena kama lino narekode nakura ibangungan masigi yari ga musalla termasuk ni iyewe masjid kita kanya setiap masjid ada berkahnya jadi narekon katau denang kana sallu ke masjid pak pai de gaga barakahnya itu kenapa karena di situ lah barakah apalagi narekode nak ke Jumat de gaga barakahnya Bu biasa mau tampil laketa taparesa-resa laketa maka dalam tengami majuma kong kalakai denang kanalo maka juma bu tengkalingai coling masih nasibay madecing ko angkalakai denang kanalo maka juma talay sara idi benewe mappangoje kang inalo maka juma langsangan yoje magai tengkalinga ya nareko angka tahu denang kanalo maka juma urwane nareko angka lakai urwane denang kanalo maka juma de gaga halangan na betuana denang malasa na denang kanalo maka juma ri'as-sori monrina Allah Ta'ala ketika akan ketemu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melo mewe siruntu sibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melo imangolo ko fung Allah taala denule siruntu sibawa Nabi ta labbi pahadenule siruntu sibawa fung Allah taala tungka melo siruntu sibawa Nabi ta ada malaikat yang menghalanginya angka malaikat tapatikan ini napa ipak boko ko Nabi ta solon ni si cawekan tapangka si malaikat pak bokoi desi na siruntu nasabani kami tawad di siruntu si bawa Nabi ta pak kajumai magi roko to maka juma furan nanya urampe tempo na maka toba ka maka dana reko maka juma ki idi orane wele cakiri Nabi ta icaki taman itu dan komaje ne caki ko tudang ipak katok beri fallawangan na dua khutbah lecak mana ni stempele asori monrina pengala taala ifaresani ni gatau angka stempelena yena ro mendapatkan syafaat dari Rasulullah tapi tamana ni di pajumai stempeleta ya pada lembak tu Pak kalau kita menonton Pak Golo PSM ko pari-pari biasa maliki tike uraki mali tike istempele tike namo angka tike ta ko de gagas stempele na dewa di kita mah ya makotoni rosteri monrina pengala taala ya pitani ke stempele kue loka maka juma ya fuima na pitanya ke gapi amaka ya ne haje mapa sempaja weh angka to lomo kaya maju ma ustaz magi na degas tempeleku makrete ko carana na degas tempelem ko magi matama ya pura pi makato baka dua vita na tama jadi tajampanye la kita buade amana lo amma matoi makka juma na katok baka dua fatawe na tama de itu nakan stempele ya de nakan stempele magai iero ye stempele tuda ni fakatobai ya jero fakatobai tapa hate cende aja na mas jalada kitudang aga sana ciram palada kitudang ya na sabab mele stempele mana ero ke tama masjid ya jero monroy mi ko ajene kange monroy ko yawana pohonge monroy ko yawana ya sena agesana ko panru-panruna sedapena masigi dan lain sebagainya kama pitawe natama pura pita maaf kato baka dua natama dan padampaki degaga stempeleta degaga iya asa sana sampai jaju mana asa tetapi degaga jero stempele na jero stempele ya dapi ya peraluar ya suri monrina Allah taala untuk mendapatkan syafaat iya kurasa koke masih kita onang wita ko masih kita alhamdulillah ya detona megang ka tapi detona mega ya madar yang kapa puraka maka toba sindi masih aja nanai pau kampung nah kam mana sajina kwewe si puna mapamula mak guru ku mak ketoba letu mako kwewe baru-baru kejadian ngero tamana tudang tamu tuwe bapu imam jilika mitete tahu de pajak nasiaga mereka maka toba sementara maka toba kalau bilang tahu siaga mi tahu pak aserami orwane dewasa 10 talu anak-anak padaro lopo-lopona wijatar dia nagan si Pak Jumar si komo maka tobaku kato baka dua si sana kato baka dua pada sisanya itu tahu antri ko bange tama masih nasoro katawi mancajimang sebelum mancajimang perwatwe mangolok aja ko mamunge
melo penuh masih yero memang ya aga pengajaran apa melo fodaki cari tangki pentilada tuto tama masih sebelum tudanna pakkato beri fallawangna dua khutbah ya pentilada maka yero nangi melokis tempele ako tudan ni pakkato beri fallawangna dua khutbah napa kita mah degagas tempeleta ya degagas tempeleta maka kalau ini makun raya nade talo maka juma teko ni caranan kas tempeleta ya nulang ka maka daw de na tuga di tempeleta nade talo maka juma makun raya yero makun raya nareko istempele ilaken na kelawi maka juma maka yero nange lakaye iye naro mewai renreng mati si bawa mangolo ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampai maka dak bu apa gaji apa ngojeking laki takode nalo maka juma dega ga renreki dega ga tewa si bawa ya serimun rena pengalatala kode nalo maka juma ya rimpa lalu je ye masano je Pak Ustaz kuran ustarika ngan lipana wajunna sujadana nalani nasa sisan nati tudan ko balor ondange la angka ni pakai jumai li suna de pa pale alena joka pada sisa cerita nambo naik jadi ni pakaian na li suni pa jumai napa alena melolo ya enar nanging pasa ki buah talai sara mampi ilaketa si bawa anak orwaneta narik koso jumai ya hadirin yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ironanya nabita tempo naro pura napa poler ya sangi sampaja di Masjidil Aqsa menre niliase. Tempo na menre niliase angka na langit nola, langit pertama 2 sampai langit ke-7. Ternyata angka pangajari lalan na rekwero. Di langit pertama, iro langit pertama malaikat maka syuyangi koror yasengi ahli ibadah jadi kongka tahu tadi nafegok ni pakka syuyangi yasen itu ahli ibadah berarti level pakka syuyanna sudah berada di langit yang pertama kan iko lagi mamulai jadi nareko angka tau tolima kasian nih, tolima ngaji nih, tolima sampaja nih, ma puasa nih dan lain sebagainya. Yasan nih ahli ibadah. Di langit pertama disebut dengan abid. Ya, satu. Jadi nareko angka ki di langit pertama Eropa kasiwata riasa ki abid ahli ibadah. Nah, tapi madar itu angka ahli ibadah pak kasiwian na to ngami jaji nekia we madar remove si salah mak bali bola ya. Pagi nasayan pastas tilomo masih jiwe mana kaje tulis si salah mofi mak bali bola tolini sak mofi tanah tahu ini napa itu level pertama non repakasian narik makir angka siddi ahli ibadah riasan Abu bin Hashim yero Abu bin Hashim denang kana tatang sampai jam penina jangankan sampai jam 5 wattuna sampai jam penina lagi na denang kana tatang ya. Nasi sangita masih kampung maka dadega kali batena maka sian Abu bin Hashim angkana nangka sewa waktu meloi pungalla taala mapagurungil lori toy gae maka dategeri yasang ahli ibadah tonga-tonga lori pungalla taala angkana nangka sewa waktu yero Abu bin Hashim moto ni melo majenne kira-kira tate 2 tate 3 malala ni lo sida pena bempana si kira-kira 10 meter cawekna si bawa onro ajen ni kena
angka tahu ni tak korot tatong sidap pena bempai taselak Abu bin Hashim. Maka de Abu bin Hashim man antah ko basaugi tai diogi maka de niga tu mappa ka tau ki niga tu ma ye nang kata te dua ta te tal luang ka tau sidap pena je ne ka kue. Maka de yero tatonge aja ta maselak Abu bin Hashim tanya ka rufa tau malaika ka nutus Allah Ta'ala. Yero Abu bin Hashim nafakanjaki pakitana matanga yero malaikai mapamula riase laturi ajena ro ni te yero malaikai angka bo lopo nakatani. Maka de Abu bin Hashim malaika bu aga pala itu takatani. Maka de yero malaikai angka mana ni asasan atau kue makanjai pakai siwiana silino tahu angka mana ni asasan nak kue makanjai pakai siwiana nasabak natuanya Abu bin Hashim alena makanjai pakai siwiana nasabak denang kana tatangi sampajan penina. Maka de Abu bin Hashim sampai gari asak kue nomor siagai sampai asak kue nomor siagai sampai ni malaikat dari halaman pertama halaman kedua Rafi patengana Devi gaga macawin ni letu boy Devi gaga sana Abu bin Hashim capu boy lampa de gaga sana Abu bin Hashim. Maka de malaikai de je gaga wita seta Abu bin Hashim taselang Abu bin Hashim akan fudang malaikai sapa moi jolo de kapa muruntui. Nah sapa malaikat untuk yang kedua kalinya dibuka dari halaman pertama, halaman kedua sampai halaman terakhir. Dia gagasan Abu bin Hashim. Aga na ada Abu bin Hashim malaikat tak kalupa itu. Manang kanasa malaikat tak kalupa. Manang kade mo kiasaku. Ako de mata pemakara makanja bateku makasiwiang tanaimu tahu eko sinin na kampunge. Tanaimi niga tahu kami naragi lo masigi tanaimi asakku tu menre tanaimi Abu bin tanaimi malaikat tanaimi sinin napa kampung malaikat maka damaga sampajaku tanai mana ngi mecawe yero malaikat aga na fuada yero malaikat Abu bin Hashim lawisa sarajiki makasiwiang wisa sarajiki masampajam peni wisa sarajiki lo masigi tetapi isang Abu bin Hashim tungke melona malaika emoki asatari lalan na yebo lopoy denun le taroki asata maka de Abu bin Hashim aga pasabareng yero pasabaran na nampede nule tarokia satakwe Abu bin Hashim nasaba madari angka tahu tafat diri atina madari angka tahu minta bantuan deta jampangi madari angka anak yatim piatu risa sekitar tadenang kata bantu-bantui madari angka tahu tewas si salah ye mana naro pasabaran Abu bin Hashim nampede nule tarokia satari lalan nebo lopoi. Ini pelajaran kepada kita semua. Maka datania bawang ibadah talori pengalat Ta'ala bila pekanjai kita padat talor padat tarupa tahu. Nasabah ko ahli ibadah mi bawang kita baru berada di level yang kedua. Di langit yang kedua ada yang disebut dengan raki, ahli ruku. Batuan na ada yero sampajanna narasakan ni maka da yero sampajanna pegawe masompai lori pengala Ta'ala ya masompai lori pengala Ta'ala ya tarumoi maruka na tak tarumoi yang penting tanah indok na maruka ya tak biasa tuh itu lo masih kie ya ko ya anak-anak makro wangga biasa mi bu bicu-bicu mau pak bapakku pengurus masih jadi ya metona maruka ku masigi mako kue iya si pengurus masigi anakku si bicu anakku si maruka ku masigi jadi gua nggak biasa miko anak maruka betuan ada narik ke level langit kedua nih pakai siwata
yero sampajata irasakan ni makadapunana Allah Ta'ala. Jadi nareko angka atau hanya sekedar melaksanakan sholat nekia na pegok mati anu majai yero sampajana depa na makanja asanna ya. Sebangkat aja itu tahu mas sampajama tuh nala mati gagan mata loki mas sampaja pada loki mas sampajang tading sandalai loki mesu loka masih gie lepakat boleh kak sengkal lepakat tanur tedo mali sandala tapi sau rasa sale ni aku lepakat tanur tedo mali sandala dua wali maka dia si baku magi na dua teli maka dekat barak megei latu pake ni latu ka mas sampajangi sakku belawa masuka tande ni sidi yeah. Padahal tama mana ki mas sampajangi betuan ada angka vale tahu mas sampajang neki na pegok mobil ya sangi anu masalah. Ketika ada orang yang seperti itu berarti yeropa kasiwianna baru berada di tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga tahu angke maka siwia di tingkat langit yang ketiga namanya adalah ahli sujud. Nareko sujud ni tahu narasakan ni sampajana sebagai ahli sujud. Ye naro tahu matongan napakan karilalan natinna maka da iye sampajange inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya dena tu gaga tau melo maceko-ceko nareko na fuada ni riolo na pengala taala maka da iye sampajaku apunana meto pengala taala makanya dena waddin dek ne patato sampajangi nasaba melo yang ngaki ko pengala taala maka da sampajata apunana pengala taala makanya di langit yang keenam pangasiruntu nabi tasibawa Nabi Musa iro Nabi Musa megalada apa guruan lori ini umana Nabi ta salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Musa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani wa yafqahu tapalak mana nih Bu tisani gunana ya iye pak dua ngengin apa guru ngapanglut Nabi Musa Rabbi syrahli sadri wa yassirli ya tapalak ya Rabbi syrahli puan lapangkan dadaku aleka awaraningan magi Nabi Musa nelau awaraningan nasaba angka mato sifat tauna Nabi Musa siddi batau de gaga sifat tauna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba pure ibisai atinari malaikat Jibril nah iya narana pagurungi Nabi Musa Muhammad angka mana tuh sifat tauna umamu baca doa ini kaya kong kamele pegau nangka nata pabita orang iya nata pak gurunge baca ye nae melo ko mapedato mu metau baca ye melo ko mapasampaja mu metau baca ye angka tau melo lawi bolana mu metau baca ye kenapa karena itulah sifat keberanian yang diberikan oleh Allah puang aleka alomoya rilalanna jama-jamaku nareko angka jama-jamat tamasus saya naro ta baca melok ujian di pasikola yer ta baca na angka tahura min rakwedi na cia makamaja yena ta baca ne napa lo singai nasaba angka apa riwerengi nareko angka ta baca ye parelo doang Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli agi melori jaman dari baca ye pat doangange nomor sidi naweriki pungalla ta'ala al ilmu pak disengan yang kedua nigi baca ye pada paduangange riyerengi ri pungalla ta'ala al khayyu agir riyerengi ri pungalla ta'ala eksis bertahan betuan ada narekuangkan aja mayero berupa tawe tahangi dena paco corang kata aja itu tau paco corang 2 tomi fa jama lari sih nalan ni tandre engka lalu 20 mi lari sih
Iya naro baca kongka padangkang, angka pa buka toko, pa balu jalan kote, iya nata baca ni napa tukka balu tae. Aga pinawereki pengala taala al kudra, nawereki awatanga pengala taala yulle jame yero jama-jamata. Nawereni pengala taala padisengan, nawereni pengala taala awatangan, nawereni pengala taala eksis bertahan. Ye naruh kanjana yero parelo doang. Jadi baca tungka engkana melo rijama, melo kilo kantoro tai di pak kantoro melo kilo sekolah tai di pas sekolah melo kilo galut tai di pak galunge tajame. Ya. Pamegeje parelo doa tari pengalatala sawa iena tu senjata ta idi tomata pa elori pengalatala parelo doang. Terakhir caritanya ki pantina riasanya parelo doang. Angka kalolo melo mak bene de gadina de gacalonna kakek je kalolo ke melo mak bene de gadina de gacalonna mare satu pak mare satu ye biasa na tahu angka dina de gaga calonna madarito angka calonna de gaga duina ya apa ye kalolo de gaga dina de gaga calonna. Wah, resta apa namanya isuruh madu tak make contoh kak. Iya nangela vokal lolo. Toli melo si di bawah senjata na melo doa lor pengalatala. Puang. Bene. Ya roba parelo doa na. Kura si masam paja mangeribi. Puang bene. Mangeribi isa subuh. Makor roba parelo doa na puang bene. Ya roba tinelo. Siya tahu ni melo doang naala ni talumpula melo doang de panariwere di pengalatala angka nanang kasewa waktu angka na anak darah na beci naroh kanja ni ro sifatna wat ditoni tiwi arisang insyaallah si cocok na iro na falajari ni gana iro ternyata iro anak-anak mati ni kasih ambok nah indokna ternyata janda malulu-lulu. Silaturahmi lau ni koro bolana ro kasi siruntu-runtu untuk silaturahmi kadang kagak tu lalam matur roh. Aga bawa senjata na nangi ferelo doa ri ngalatala aga ferelo doa na seleni ferelo doa na pak taniana iro nangi aga na ferelo doa na maka dani ferelo doa na la vokalolo kuang pasitonto ka iro anak darero aja na itap puasan nang kama si pada sana pasitoto ka iro anak darero nareko valetania totoku aja ta fasitoto ito lenge na inapa ta valete ito na lokoya na fasap ngalatala melo doang cata maralah sambil memperbaiki silaturahmi dengan ibunya tilau nih ternyata ganna isi tahun melo nilo mak duta ndok melo kalau mak duta kada siaga modal amna masa 10 ba 5 juta ipodangi ko indona ye pamujoka kosona juma si kira-kira pura tawe masampajan duha jadi pak kamana isuro lo mak duta nama rajila lange aso jumata joka si kira-kira tate arua pura ki masam payaduha ya apa ko malam ma lalangai amba illah ya mi ko marajil lalange aso juma pura ki masam payaduha joka ni kasih latu ni kor bolana makun reye kani itu ana ni ko indo na yero nange janda tamakra janda itu ana ni aga tu akata tandi lo mai sajero akatai angkatu anak tanak darah macin ka wa semak dutangnya leku nareko dek to gaga taroi pure na pau yero nange kalau lo adana tari la fongindo tari menangis wah de gaga mete tempo na tari la fong indo pure tari makutani la fong kalau lori janden nange magi tatari yero nasab patarika si tahun ni maluli sulaume silaturahmi
na tungka wani si punatta toli silaturahmi toli melodoa ka lorif ngalla ta'ala sarik kwamangi si putoto ki in anak na melo na dutai ternyata indo na melo angka doa bertarung di langit. Ada doa yang bertarung di langit. Doana kalau si bawa doana nangi janda. Ya. Siddi mello anak darah, siddi mello kalolo. Makutana yero la pongindo siaga metondi modalata. Maka dai lapo kalolo cedek mi 10 juta. Maka dia lapong indo dengan bahasa halus seorang wanita, yaitu ditandi ko anak darah melo tak dutai de na ganna ye namua narik ko indo na ganna mua. Kenyataannya memang seperti itu Pak di lapangan ya, kenyataannya seperti itu. Kunasa itu dita ko anak darah de na ganna ye namua narik ko indo na anak dari ganna mua. Ma pikir ye lapong kalolo. Magi kasih si tauka melodoa manang kadena pasiruntuk kapung Allah Ta'ala farilodoaku. Tetapi nafasan rei ko madecengi maka dan narik kokoki pung Allah Ta'ala melo ada nuang pasti dece capana. Nale prinsip na Pak Domengi Pak. Aga prinsip na Pak Domengi lebih mau dikosongin na lempa kosongin. Kodene rule pubeni anak-anak taron indona. Akhirnya deal, jaji bicara. Maka dan nasabah si komento miro kasih pakulen na ekonomiku taron indona daripada sisa gagah. Ditentukanlah waktunya tanggal sekian bulan sekian, oke. Silakan urus berkasnya, silakan urus persiapannya masing-masing. Nasabah iya kasih nangi lapong makun reide gaga na keluarga masing-masing. Alena lo murusu manangi, alena lo murusu itenda, alena murusu otie, alena lo macata ku kantor desa, kantor kaua. Angkabo tu pasan na toriolota. Maka dan arek ko macawe ni acara embo aja mutili joka rapo-rapo mutu. Ya. Biasa toliweng kalingana ye tempo na riolo de pawisangi. Maka dan kato manayana sa tomatota rafu-rafuang. Saya terus belajar. Akhirnya saya temukan di dalam buku. Ternyata betul angka to ngiro. Ya. Jadi kau maka dah tahu si wanua tahu maka aja menjoka. Ya, itu menjadi doa. Malari ni ideologi kau macawi acara rafu-rafu mutuna aja tijoka. Iya nange lapo makun rena sabade nagaga kasih mawewe tahu surat olenge. Alena lo mengurus terjadi kecelakaan meninggal. Mati sih. Nasapuru arona yero kalau lewe puang. Magi je nak kue lo panono ni standarku dari anak darah mancai janda magi na mati sih pena dena naso wabene ifuang tapi napa sandre ku Allah Taala pemang nari ku Allah Taala mak dencana pasti de cecapan akhirnya purai di kabumika purai ilam atau matewe ma pikiri keluargane ye nange lapo makun rena saba mabela maneng kasih monro nasa daripada bonyok bawang otie mawari la bue pura ni yewa ada pak gatunge mumbah sirban angka matoro anak-anak de gaga mursu ye taron ni apa seleya to matewe ko anak-anak niga morena lono podangi murone kada taron ni apa seleya ko melomoko letu surona bicara madde na moa surona bicara lupa na kalau le konrona makada ye metona tu tajeng. Aga batuan na pengajar lori pada ini mana toma-toma malabiku silasura malabiku anak-anakku yang mana komunikasi kita dengan Allah munro yirilalenna parelodoang makanya parelodoaki lodoang elodoang wijat tapa elodoang wijat tabu
elo doang yang ngilaket apa, elo doang ngilaket tabu, elo doang. Dega ga senjata tai di rupa tawe sangadina farelo doang. Paminggai farelo data, apalagi di makun raya sisa ki melo doang. We katallu pa orwane melo doang. Makanya idi oro makun raya ajak gaga kanana nasaba yaitu timut tai di makun raya Matarang. Apalagi nareko matampu ki depan ada maka da memang ni malaikat amin. Makanya aja gaga kena anak matampu engka tahu macanti lakena magaretta tapi angka bali bola na maka bolong maka riti galam makna siko lalo yero bali bola na siko nuja we bolon na yanu magariti gam makna sisan na jaja na pada sisa bali bola na mage na sabati nujai. Makanya jagai wililata Pak, jagai wililata. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, karena waktu yalai kesimpulan rilalan yewatwe maka dah hikmana isora mirajae ya nari itu pakanjaki sampajata ya. Makanya sampajangi malabiki risesena pun Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semuanya. Narikongka ada tak pasalah melak dampak nasabat dan pemeraja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.